Kajing bambiang ki doktor bapura bat ki tiar jing sumar haka PHC nartiang kalawan ra jing shibun yaki pad ba jong kathan. Ka Federation of Khasi Jantian Garu People nartiang unit haka jing elam president ba bin, vice president ba kitbok lang nong plang, haka khat artrek rempang kila lej banya kendo yaka menteri ketenat ka kwet ka kia Dr. Maisel Amprin lengdo ban kerpat yaka ban penbiang yaki doktor bapura ha PHC nartiang ban kentiu kerdan no syaka CHC. Ubak ben raliang ulaong bakani ka PHC kala syakri menta la palat nyop hosnem yaki nong shnong jong kathan. Henry menta mdon doktor bati kena hakani ka PHC. Kakong Amprin kala kular ban shimkia yakani ka mat, batkan pa yaka DHS bakan jurip yakani ka PHC. Jing dulu berka Madam President Renongdo, Minister Health Verma, ini one kedua nama FKC Pilar Unit. Kalau jadi berka Nartian PSC, nama one inspect barabor jadi berka PSC Nartian, kadang sepuluh juga nandu doktor, nurse nak jadi terikam teh belum terus kepala mah, tak ada. Ya kan ya mensual ada ikayu ka lalu 1958 before tip ya exactly ka lalu menu kala tahun bo antai namar 1958 dari New York lambaka work report one instruct to will doktor A Banerjee Mukherjee na po Assam one inspect yakta state dispensary nakadang Nisham Hador 1958 Hador 2001 kila operate jaga PSC nanti ngikwa pan lagiliang government ni apel kita pan sababan pertiu kedan ya kini ka PSC lane banbo di doktor ki nos batri nongtre interi bapaka khnang bangi tin nong sungslong jong ketika bahab ketika area mari ketika PSC ka cover odok life south li kichnong kan reutli ki health sentar kita dakada longga area ka bahab bahab ya cover juga PSC ni naglim ka na FKGP narting unit iwan berkat ya government kan pen ha ki doktor ni ki nurse ki benong tre ti ka kampaka ki ka biang dan pan upgrade ya kan ka PSC seperti namar long selembal rimpalan dan ka jaka jongkan riba kamhe takadang tak heman apel yang bang malam april long ka jikular jungi ka menta ki la ang dan in pa saya ka DMHO man le inspect joint inspection ni te rules ni so an kita hadir menta ki pa saya tan le inspect saya PSC sing an report hadir long iya wede ni ka si boleh nak kalian tu la seng ni syukia amar ba kumway ni bangyan tu ka seng be waktu ira Jen Hills district di Berkawai di wan mangni wan seran di nongyam jungi no latihan area ini bang ipet jadi si kewaladan pelat tanyu bagi nado ki nyu kos nang tam kewaladan nang tai te hadian mau arjar iwei la berkiu berdan yang diga dispensary saka PHC ni bagi dan sipun kijing ko atau trikam mahado mata kimdan doktor Bapura wat utau medical officer beri benan nang teru kilong baik kipam tikena Shipang training, Shipang dan sei, ni kuat bagi kuat kekia andai kau ini di priority juga seng keba ni kuat bagi sorkar kan simkia yang dia, hai beri kuat kekia kantam ni kuat banget tendong. Tapi kibri keba sumar hantai maka population yang ni kajingdon jungki kuat banget di area, nanti yang area ni ladan hadu ki life nyo jartam, ki kuat banget kiba depend hari ni kan PHC. Temtala na don tak iwi kia si berit ru kia si haklum bat kiwi kiap lek stu sport yalong bolong gal di bacengai bat gidon bulu kiap pa ki mot di long kemi ki haklum no populi amte pigi gadau ni do no i khun ju ki po di ma kal di bolong bacengai tege bi sutra ta den bele ji lu i health minister bolong ba
nak kalian juga lah pergi kena bagian sapa ya ki officer dekmi ini dia macam benda inspektor benda jurep hingga kinong lam jo seng pat nanta sa pan pat report khang ba nak kalian jo sarkar kala akan let dan kam markat kum gacing sungtu jungi yong ba nadu gini senam haduk ani klemak wa mata kampat judan kanu kanu ruka jingka senjang kalau sim da ini di kenhun tani kinong mi pat pat ba panon approach tam tak ne kam ini semua bahkan ini dari paguk siar bah kerang bagi pak ini aja mutoy ikhmilti bahadian coba tak inspection coba kinlet di officer juga tanak kuat kerja ini saya open budian pada kini kam tak ada kerja dawa sama saya dan orang